دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان نوانده را گهاندنا یا رادیو دنگ گل دن باشکودارین هیجا ایرو نهی تیرمه 2024 روژا سشمی لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 امین و چین داویه پیشکش بکن دم آزادی آره براپویه لقادم برخدان زاپ و متینا چالکین گریلاین بباندور لهمبر ایریشن داگرکریین دولتا ترک لقادا متینا و لقادا برخدانی یا شهید دلیل زاگروس به تایبتی چالکین گریلاین یجستاری پیک هاتنه اف چالکی بباندورن لگری بوهار گری جودی و گری اف ام و گلک دورندن ین هریمن پارستین ین مدیای چالکین گریلاین بباندور پیک هاتنه روزنامه‌وان چنار گوکتاش جقادین برخدانی لهرمین پارستن این مدیای آگاهی داوی به مرب هر وکرن ونجد شوبين القادة برخداني عشية دليل زابروس وهمان دم القادة برخداني عمتنا بيشنكتيا جريلين يجاستردن اللي بتفكرك جريلا هي نافشلك يادا و بيشكتين برمزن هنا دواري جريلا ده هم دواري تكتيك ده هم دواري ده حاكمية السرورية تكنيكية ده همان دمجي ده ناب جالكين برخورت جريلا ديس تخازم بكورتاهي بس فشلكيا بكم حفتة ترميه هشتة ترميه ديس الشاشة ترميه و پنج ترمه جی جانا درنگ دیگه دسته ما آگاهیش بوی از دبج پنج ترمه نو آگاهی گشته دسته ما دیس شش ترمه گریلا پر به آوایی که خورد سرداگر کرا بچو ولوی دریده جلکن پر خورد کرن هفته ترمه گری جودی دیس هشت ترمه قدا برخدان آگری جودی دیس هفته ترمه قدا برخدان آگری آمدیه دیس هفته ترمه قدا برخدان آگری آمدیه داگر کر هاتنا کشتن لی دری موزی و هاتن ضرب کرن دیس پنج ترمه القضاء برخدان آگری بهار بدری گریلین یه جاستاری ناملی و تفکری که پرخورتن البدری بگونا بر بدن داگر کرادن دیس هفته ترمه قضا برخدان آگری بهار بدری چلکین گریلین یه جاستاری چی بون دجارا بگونا بر بده دجارا سر هفدو چو سر داگر کرال بدری جگلک داگر کر کشتن همان شوازه دیس قضا برخدان گری قضا برخدان آسر گریجی دولت ترکیه داگر کرد قاضی خوب بدر بجه بگیری الودری دجی گریلا با آوایی که پرخورد داگر کرد دا و همان شوازی دمک دریجن خاکور که برخدانی که پرمزند دومینه الودریجی گلک چلکی هنه دیسه چاره تلمه الودری سر گری قردینه دولت ترکیه داگر کرد قاضی الودری وقتت نفت تبگیراندنه که ده گریلا نیجاستر الودری چلکی لدارت خان جاره که دیمه کلیه دی بحثا سروریا تکنیکی کرد قدا گریلا دست دیجیان کرن استخوازم بحثا یکی نیا شیط دوان زنار و یکی نیا شیط آخین موشی بکم بیستونه حزرانه و حیات دوی حزرانه بیگونا بر بده دملی هوایی ده گریلا اینه بگی ویجا سرش جاره که پرخورد تکن هم الجري جودي هم قد برخدان عشية دليل هم جري قد برخدان جري أفهم السجارات داغر كراندان بدرس هشت داغر كر هاتنا كشتن حفت مبزي هاتنا يم هاكرن شادر هاتنا يم هاكرن و بدر جالي كي برخورد و انجامي كي برخورد بدست جريلا دیسه استخوازم پر کرتاسی بچگی هنه کی بحث روشه هرمی بگمش بر روشه هرمی راستی جی پر مهمه دولت ترکیه داگر کر همه جهان دگنده دجی دگنده بالات که او تخوازی خوب وادره دا بجه بگی عسکری خوب بجه بگی وادره دا بارگه خوشی بگی اشخوازاتن ملی شلدزه ملی آمدیه ملی بامرنی همه کرنه بارگه خواه همه دوره دا عسکری خوب بجه کرنه آنگوش خواه دولت که ترکیه آب چوگل باشوری کردستان تخوازی آبا بگی آنجی باشوری کردستان تخوازی تبلی آنقرب که یعنی دموگرافیا باشوری کردستان اصلا
بگو هرینه بادره ده گرک جرا به انجام توپاران کرنه انجام بالافرا انجام بمباران بالافرا دولت ترکا داگر کرد و هفکاریا قادر پیدا گرک جرا آگر برازید که و مالو ملک گندیا ضرر دبینن گندی بخوشی ضرر دبینن جبر کو آگر مرون نکاری پیشه اصلا بدید گیجه هیا گنده مال گندیا مخابن و گندی گود خوازن بچن بی آگری بتمرین جی نخوازن ضرر بگیجه مالو ملکی واجی دولت ترکا داگر کرد عسکری بیجی دبینه اصلا و قادر پیجی دملکی دبی اصلا و گلک جرا گلک گندی جی دبیجن یعنی اف آگر بخواه هم به دست میته هم به دست پاراستن تیکرن بلکه اون دزانن بریان ها چند روزان ملی الحولری گلک سوکاتنا آگر بردانه گلک سوکا آگر بردانه گلک سقاقین حولری و ابجی میتو پاراستن به هفکاریا پاراستنه هات لدار خستن یعنی پیگی که همه دخویانی خود گلک جرا گوت اگر کو مالباتا برزانی اگر کو قاده پی دولت ترکا داگر کرن نبی اصلا اگر گری حرم دولت ترکا داگر کرن نبی اصلا هوی دولت ترکا داگر کرن وری باشور کردستان لخوب جه بکی اونها کو یک چه دبیجی اوا طيبت ويجن جبه بارك برمزن بگرن اگر کو افروش بقام داعش چاو مثلا ها دخوازن داعش بدو كده بجه بكن حولري ده بجه بكن دامدي ده بجه بكن گلك جرا مفزي خود زتن بجه کرنا اسايش خود بجه کرنا مثلا داعش شنگاري ده چج جنا کربت خوازي دو كده جوسا بك ده کوباني ده چج مالبات کربت قطيام مالبات سر مالبات قطيام ده مشاندن دخوازي الحولري جبكه گلی باشوی کردستان پیشیابی آستانگ نکی و سلیمانی جی همان تشتی بکه افهمه اگر کنا کشترسا گریلا اجبر کو هبونا گریلا لوی داره آستانگ برانبری پروژه دولت ترکا داگر کر برانبری داگر کریا قاده پیو مالباتا برزانی متخواستم بی بنرخین اجبر کو هم روشا هرمی بنرخین هم جی روشا گریلا بنرخین راستی جی روشا گریلا ده هم دملی تاکتیک ده سروریه کی پرمزن حاکمیتی کی پرمزن هاتی آواکرن دملی تکنیک ده جی همان شوازی حاکمیت هاتی آواکرن خلوکاریه که دملی تاکتیک ده هاتی آواکرن اف دست گری باشو کردستان جی بهیز دیگه دست گریلا جی بهیز دیگه و گریلا تحمل إداية خدا في تشتيت النسر زمان زاتن هيا أبو هبونا جريلا الوربة ودولة تركا داقر كر بالسلامات بالصاغي و جهش نكيد دباشو كردستاني دا وجاين كردستاني دا أم زاتن باجي پر بشنبر دچالكين جريلا دا حمية تجي دبينن ما خواستم جوارا جوان آگاهيا راگهينن آگاهيا كانوا وقتا كت دست مدا مجورا بيجن دم باشنها بری لهمبری دستکا پدکه و بکارانینا چکین کیمیاوی ارتشا ترکا داگرکر کتی ناوا چراوه و نکاره بلبته ارتشا داگرکر جبو کاره به خوش چراوه او تک چونی رزگار بکه لدیشی گریلاین آزادی بده شرکرین نهاجی چتین پاراملیتر آماده دکه تی گوتن کو جه عفرینی و جه گری سپی و جه سریکانیه و جه گلک دوران هم چتین داعشه و چتین گروپین دنجی انگریزای دولتا ترک لحرمین داگرکری تینن نیزی 800 چتا آماده دکه پرورده دکه و دخوازه لهمبر گریلوان بکارانینه ده دربار امجاره ده نوچه اما آماده یه حوالمه دکارن پیشکش بکن دوسیه که هاتی آماده کردن فرمود. ارتشا ترک جبو کو بکاره به خوش چراوی او تکچون رزگار بکه او لدیجی گریلای آزادی بده شرکرین نهاجی چتین پارامیلیتر آماده دکه سپی مدیا اینترنت یا لباشور کردستان اشکره کرد که دولت ترکا داگرکر جه افرین و سریکانی زیدتر حیثیت چتایان پرورده دکه و دخوازه به هرما باشور کردستان و دخطا متینا آمدیه و دو کده بجه بکه سپی مدیا گوت جلو برگن اسکرین ترک لچتین پارامیلیتر کرن و دخوازن وان ببن هرما باشور کردستان همان چافکانی بلگه این چتین پارامیلیتر جیوشان یا و دبیجه 416 چته جی سوریه نه یندن جی ولاتن جودانه و جی آلیه میتا ترک و هاتن پرورده کرن و هجماراوان جی حیثده بشک جوان چته پارامیلیتر جی نهال ترکیتین پرورده کرن سیته لیکولی نورک جی ده 8 نیسان 2024 ده نوچه اکوشان دوده گوت دولت ترکا داگرکر و جاری جی جسر کانی و افرینه چته پارامیلیتر آنینه و جلین چته روش لوان کرنه و دخوازه لدیجی گریلای آزادی بده شر کرن
د 13 آذر 2024 ده 45 چته پارامیلیتر جه افرین و سرکانی به اتوبوسین تیپین پولمان د دری خلیل ابراهیم را درباسی باشور کردستان کرن و لقادن دبن کنترول چته پدک ین روش ده لدردورا باراجا موسوله بجی کرن. د 29 نیسان 2024 ده جی دولت ترکا داگر کر جسر کانی گند ال دیواره زیدتری 205 چته پارامیلیتر بارمان جلدیجی گریلای آزادی بدن شرکرین برین حریم باشور کردستانه. دولت ترکا داگر کر پلان دکه که زیدتری 1300 چته پارامیلیتر به حریم باشور. رایدارین ترک مکرهاتو بونگو چته کوم پارامیلیتر جلیوا محمد الفتح سلیمان شاه، لیوا المنتصر، الهمزت و لیوا سمرکانت هاتنه بجارتن و دبن فرمانا چهتین گریدای میته سلطان مراد دبن. سیته لیکولین ارگ لیسته سجیلین چهتین پارامیلیتر جیوشانده بو. بله امجبو وان آگاهیان جی شیروه بکن همینکی آگاهیان داویشی بگرن و در دربار داگرکری دولت ترک و هفکاریا پدک آرمان جو پیلانین دولت ترک جو اپراسیون لهرمین پاراستن این مدیای و هر وها عراقی و پارتیم باشور کردستانی در دربار هلوستوان و هلوست حکومت عراقین ها یک جروج نموانین کو ویم جارج نیز و دشوپینه در دربار وی پی واجوی دا انالیزین پر خورد تثبیتن خورد که حوالی ما روزنامه‌وان عزیز کویلو اغلا آمده حوالی عزیز دم باشت بخیراتی و شنامه دم باش خیر دارم هر بجی سپاس حوالی عزیز وقت دیت دوسیا مجی گهداری کرد آگاهیان داوید لسر اینترنت جیتیم پار وکرن کو دیار دکه پیلانین دولت ترک لسر باشور کردستانی بتایبتی لسر هرمین پاراستن مدیای جی ولتوای کردستانی ایریشن داگرکری و پیلانین وی ام تخوازی جتا یعنی شروعه تا بگرن انا اف پیلان بر بکوه دیچه چه قاسی رایدارین پدکید نواب پیلانی ده کور بونه کتن نواب پیلانی ده هلوست رایدارین عراقی جی دوام پیلانی کو هفدیتنین ویداویه یه مسعود برزانی برایدارین عراقی ره بگشتی هم تخوازن جتا نریناتا بگرن فرمو ونزانن حکومت باشور کردستان یعنی حکومت هرم فدرال کردستان دو سال خود تمام کردی یعنی تفعیلیات ده حکومتك بفي رنگي مايه بجد رسميات ده اساس خود نين يعني جبر دو سال هل بجارتن لهرم كردستان نابن بيرو وزير نافخوي حكومت هرم كردستان ريبر احمد خاطنكر داخلتنا خود هبونا دولت ترک لباشور كردستان وقت صدام PKK نشانده لبله لورده گوتنه کی پارکش کر yani. بله. زانن دوان هزیتنین ترکیه و عراقیده دورده بلگه کی هات وشاندن دن جاما وان هفتنا ده وقت بلگه الهف کرنی هات وشانده دو بلگه ده PKK وقت ریخستنی کی عراقی نیاسایی بیناسکر. بله. دوی آخفتنا خود گوت خوشبختانه yani gotuna خوشبختن عراق بریارک بی رنگی دا yani PKK وقت رخصتن که قدخکری اعلان کر yani ده آلی خوبه حوالی عزیز الپارلمانتو جی هی الپارلمانتو نرینه کی جدا درکتیه و اینه که بحثا ویجی که نوا خفتنی خوب ببورن اره اف راستی نها ده طبی اف نیرینا پارتی دموکراتی کردستانه اف ریبر احمد بله نونن پارتی دموکراتی کردستان بخو از اندام پاراستنه و به میتا ترک رژی دنوا پیوندی کی پر باشته یعنی دوستی وانه یعنی بله کسایت کبیر انگیه جبوجی اتخوازم چی بجیم یعنی واگوت و پرسکر پدک چوقاسا دنوا و ایریشکاری و و داگرکریا دولت ترک ده ده اساس خود دوی گوتنی ده وشارتی یعنی گوتنا خوشبختانه ده وشارتی بله یعنی كيف خوشن جوي روشي دي جوي سياستي كيف خوشن جوي روشي كيف خوشن واساسي خود تخوازن دولت ترك يعني نتني وان هرمي نها الهرم متينا زاب واشين يا جوي خطي ده نها شرلت قومه وشارك دجوار له ندوي چرچوي ده بمينه حتى بلکو
yani van heremê din jî yani statuya başûrê Kurdistanê hedef digire. Yani ev rastiye mirov tu carî vê tiştî ji bîr neke dewleta Türk gotinek kir ev gotina pir girîng e Erdogan çi got me şaştiya li Bakurê Iraqê kiriye em li Bakurê Sûrî nakin yani çi yani hebûna Kurd û destkeftiyê Kurd li Bakurê Iraqê yani di herêma Başûrê Kurdistan wek şaştiya xwe pênase kirin dema tu tişkî wek şaştiya xwe pênase bikî ji bo tu ê ji nav bibî ve tu ne bikî çi ji destê te we tê tu dikî yani te çünkü tu dixwazî wê şaştiya xwe serrast bikî niha dewleta Türk di esasê xwe de vê siyasetê dimeşîn yani armanca wan destkeftiyê gelê Kurdin dixwazin di sed sala 21 de ku em niha dikevin me çarîkî vê sed salê nehat qede 24 sal li ser vê sed salê derbas bûna menîviyê vê salê jî qedand dixwazin Kurdan di vê sed salê de bê statû bêlin tu destkeftîkî Kurda nebe û ne tenê li Bakurê Kurdistan wek dewletek dagirker bimînin dixwazin vê dagirkeriya xwe li coğrafyaya Kurdî giştî de belav bikin çi li Rojavayê Kurdistanê be çi li Başûrê Kurdistanê be siyaset wan vî rengî heye lêberê hevkarê wan hene aliyê mixabin jarê çawa Rêber Ehmed vê xweşbextane ême jî em dibêjin mixabin yani mixabin hevkarê wan hene hevkarê wan kî işte Partî Demokratîk Kurdistanê îro roj ji bo yani ev dagirkeriya dewleta Türk bi encam bibe hata çi ji destê wan tê dikin yani evvelê Aziz bi her rengî yarmetî alîkariya wan dikin belê evvelê Aziz dixwazim bipirsim niha piştî hevdîtina Mesûd Barzanî û Iraqê te behs kir belgeyek jî derket derbarê navaroka li hevkirina wan li ser hin xalan yani ji niha pê ve ez dixwazim bipirsim bixwe qada siyaseta Iraqê jî nêz ve dişopînî Iraq çi qasî hikûmeta Iraqê rayedarê Iraqê dikarin bibin destek ji vê planên dagirkeriyê re yani duwarê pratîkê ez dibêjim belkî hin soz moz dabin yan hin xal jî qebûl kirbin lê di pratîkê de çi qas dikaribe destek ji vê planên dagirkeriyê her wiha jî dixwazim bînim bîra te jî rayedarên kecekê jî bixwe di daxuyaniya xwe di vê carê li hember rayedarên Iraqê yani nirxandineke cuda ji her demê nirxandineke cuda wekî mîna ku rayedarê Iraqê temametî her tiştên dewleta Tirk qebûl kirine di vî warî de tu çi dibêjî Niha Iraq di nav xwe de yani hêzekî her jî em bêjin dewletekî yekpare nîne yani dewletekî parça parçeye û her hêz jî hema hêzê wan leşkerî hene nadî roj em lê nêrin Şîa di nav xwe de parça parçene di nav heştê şabî de hêzê cuda hene di nav artêşa Iraqê de hêzên girêdayî kesa hene dîsa aşîran hene di nav Sunniyan de yani Sunni hin jî piştgiriya Daeş dikin li herêmê îjarê niha li bir mutabî Mesûd Barzanî çû Baxdad piştî 6 sala hûn zanin piştî ev referanduma 2017 de şikestinekî mezin xwarin di vê referandumê de taman demê de di wan de bi rastî şikestin çê nebû di gelê Kurd de di destkeftiyê gelê Kurd de şikestinek dan kirin zirarek dan civaka Kurd gelê Kurd berê zararek mezin dan gelê Kurd û civaka Kurd û bi taybet li Başûrê Kurdistan ji wê rojê ve heta niha Mesûd Barzanî wek serokê Partî Demokratîk Kurdistan rû li Baxdad nekiribû bi carekî bê plan bê agahiyê pêşwaxt bi carekî çû Baxdad li wir hevdîtin kirin tabî li wan hevdîtina de gelek kes vê dibêje yani işte ji bo bütçeya Herêma Kurdistan rewşa Şengal Kerkûk Nizâçe wan tişta dibêjin lêbelê ji bo van mijaran pêwîst nedikir Mesûd Barzanî biçe Baxdad Mesûd Barzanî şand Baxdad dewleta Türk bixwe bû dewleta Türk ji bo bêdengiya Iraq li hember operasyonên dagirkeriyê li beramberî van êrişên dagirkeriyê ji bo bêdengiya Iraqê mîsoger bike Mesûd Barzanî wek lobî wek faaliyetên lobî şand Baxdad û Mesûd Barzanî li wan hevdîtinê hemiyan de esasê xwe de lobîkî meşand lobiya çi lobiya siyaseta dewleta Türk meşand dewleta Türk çi dibêje dewleta Türk dibêje ki yani wek propaganda ki rastiya wê newsaye rastiya berva jî
دولت ترک نها دخوازه داگرکریا خل هرم ماینده بکن نها ریا چید که لسر ریا جی کنترل کرنه چید که وان جیا بهز دکه جبو بخوب جید که یعنی الهرمی به تمامی بله مسعود برزانی چی دبیجه؟ مسعود برزانی تشج عراقیار دبیجه ترکیه هاتیش بو پککی اگر دوی شرید مالیکاریا بکن و پکک جوان سینورا در بخن هر کس زانه یعنی پکک نکارن تونه بکن تونه بنا پککی یعنی واته ancak گلی کرد به تمامی تونه بکن حتی نه تنی گلی کرد ایرو روز جوی فکری یعنی سر وی فکری خود رخصتن بکن خود تبگرد کن سینور نتوا کردی پر درباس کردیه بله لیبلی دبیجم اگر پکک جوان سینورا در بخن سینور ترکیه دولت ترک کوی هرمی دو پشتی وی تسلیمی مبکه yani emi wek hêzên Iraqî biçin li wê herêmê bicî bibin em ê qereqolê xwe çêkin ser sînora em ê yani her wekî din yani wê serweriya Iraq li wê herêmê bi temamî çê bibe li ser vî esasî propaganda dike li Iraq belê tabii rast ev propagandaya Mesûd Barzanî ya ji ev diplomasiya Mesûd Barzanî li Iraq dike Armanca ve esası rastiya devlet Türk beşartını. Başa devlet Türk beşirni. Başa veli aziz bir samaya dawici em dixwazim da mamajî derbas dibe bi Kurtiyê jî dikare bi bersev bibe ji kerema xwe re niha di derbarê rêxistinên Başûrê Kurdistanê dervî pêdike raya giştî sazî û rêxistinên civakî di derbarê vê tehlikê vê metirsî mesela xuyayê îdî eşkere bûye tenê armaj tenê ne gerîlayên tevgera azadiya gelê Kurdistanê ne stadoya Başûrê Kurdistanê de hevdeyî duwî warî de ew çi dibêjin çawa difikirin helwesta wan çi ye bi rastî jî te helwestra aksiyonekî li hember vê nîşan nadin em dixwazin vê bijare jî binirxînin fermû Niha da resmiyetê de halê hazir tu partî li beramberî ev dagirkeriya resmî daxuyanîkî nede yani bêjin wek partî bêje yani em dijî vê êrişkariyên em dijî vê dagirkeriyên em bixwazin dewleta Türk ji vir derkeve yani ji Iraq derkeve heta niha di fermiyetê de daxuyanîkî nîne lêbelê wek kes di nav kesên di nav van partiya de cî digirin û di siyaseta van partiya de bibandorin li beramberî dagirkeriya dewleta Türk nerazîbûnê xwe nîşan didin hem Iraqê nerazîbûnekî cidî heye li parlamena Iraqê jî îro civîna a ewlehiyê hebû a lijneya ewlehiyê li wir jî xwestin dewleta Türk ev dagirkeriya xwe bisekinînin û ji yani hinek jî bi gotinê veşartî xwestin dewleta Türk ji sînorê Iraqê yani rêz li serweriya Iraq bigirin bi vê rengî nêrînek heye yani di giştî de îro roj dervî ragihandina Partî Demokratîk Kurdistan û bi taybet yekgirtû İslamî jî tabii beşekî ji vê siyaseta dewleta Türk mirovê jî bêje di nava Başûrê Kurdistan de lêbelê hemû partiyên siyasî di ragihandinê xwe de li dijî ev dagirkerî helwestê wan heye ê helwest nîn belam lêbelê vê rastiyê heye yani di fermiyetê de heta niha nêrînekî li dijî dagirkeriyê derneketiye gel nerazî ez vê bêjim li Iraqê jî li nav Ereban de jî nerazîbûna gel heye li beramberî şo kampanyakî hatibû destpêkirin berî niha li dijî dagirkeriya dewleta Türk Beşe gelek spas dikin rojnamevan Aziz Koyloğlu ji ber agahiyên tedayê şîrova gote mere parvekirî em gelek spas dikin xebatê te de em serkeftinê dixwazin dem baş ez spas dikim dem baş serçavan Welatiyê bi navê Nebez Xalid da zanîn ku li Tirkiye welatekî dagirkeriyeyê ku liv û di dîroka Tirkiyeyê de dagirkeriyê dike Ti bendawariyeke Herêma Kurdistanê dijî van êrîşan rewanînin pedeke bi eşkere dibêje ku ez bi Tirkiye re me û rê nîşanî leşkerên Türk dide. Gel dijî vê dagirkeriyê rabi ser xwe dikarin bikevin bi hev re rê li ber dagirkeriyê bigirin û nehêlin dagirkeriya dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê berdewam dike. Di derbarê vê de em ê li vê hevpeyvînê guhdarî bikin fermû. حاڵەتی ئێستا
خصوصا لە باشووری کوردستانە بە هۆرەی وەزعی عێراقیشەوە لەو پەڕی حاڵەتی لاوازیایە بە تەریخ و بە بێژووی کورد ئەوەندە لاواز نەبووە وای لێ هاتووە کە تۆ شتێکتیە کە ناوی حکوومەت یان سنوورت هەبێ بە ئارەزووی خۆیان دەسەڵاتدارانی ڕژێمی تورکیا پێگەی خۆیان لە باشووری کوردستانە قایم کردووە و هیچ کاتێک بەو شێوەی ئێستا هێرش و پەنابەردان نەبوو بۆ سەر باشووری باسی هەرێمی کوردستان بکە چونکە هەرێمی کوردستان بەکرێگیراوێتی سرفە پێشتر کاری زۆر لەسەرکرا بوو بە پێی ئەو ڕێکەوتنانەی بینی هەر سێ دەوڵەتی داگیرکرد لەسەر چۆنیەتی پەرخستنی ئەو خەبات و شۆڕشەی کە کورد چەند ساڵە خەریکە و بە یارمەتی هەنێز لێز لە ناوچەکەیە و دەوڵەتانی ئیقلیمی ئەوان دەمێکەوە پیلانشێرانە بەرامبەر بە تایبەتی تەجروبەی باشوور و بە تایبەتی ئەو خەباتی کە لێرە کراوە کە زۆربەی لەسەر شانی میلەتە بەڵام ئەمە چێکە لە شتستانی کە ئەردۆگان لە انتخاباتە کە شکستی خواردووە بە جۆرەکان ئێوێ ڕێکی ناو تورکیا بە خۆی دروست کاتەوانێ پێشتر ئەم جارە تۆسێک زیاتر بەهۆی ئەو ڕێکەوتنانی لەگەڵ حکوومەتی عێراقی و هەندێک لایانی ناو کوردستان مەجالێکی دراوەتێ بۆ جۆرە ئاشکرا و بۆ جۆرە چاونەترسێ بێتە ناوانی لە هەر لایەکەوە گڵۆپشی بۆ داگیرسابێ ئەو ئەمڕۆ پێش ئەو شکستەیەتی کە ئێوە پڕی کاتەوانێ ئەژنایەتی نیشتمانی کوردستان حیزبەکانی تر حیزبی شوعی زەحمەت کێشان ئەوانە ئەم شەرمنیە چی هەیەە ئەم بەیانە ژێر بە ژێر سۆشیال میدیانە چی هەیەە کە خواخواانە بیزلایکی نەبێ مەسەلەکە ئەوەیە تەواوی ئەوەی کە لەم دەسەڵاتی هەرێمی کوردستانە بەشدارە بە قەپاتی دیموکراتی کوردستان بله گوداری جماعتن داویا بولتنه خواه حتی بولتنه یکی دن بمینید خیر خوشید دن باش